cyane nziza cyane barishimye hejuru. Amen. Abantu bemera ko iryo zina isumba yandi mazina izina Amen. Ubundi mushatse abaririmbyi ba hano gucomeka bya telefone muzabireke, umucuranzi muramufise. Ni ukuri n'uwanka urukwavu azareke kururya ariko azavuye ngo ruriruka. None cyabutse ko baguhezagira ngo ririmbye udacomeka, ahubwo wibeshe urye wenyine kuko n'abakoze iriya barabahaye. Nuko ugenda ukamufuturira nawe soda akayifutura, ibintu bikagenda neza kuko urabona yuko iyo atahaba ntiwabyina. Nuko kandi nzomubaza ko wamuhaye. Haleluya, haleluya. Urwidumnotwa
narunasiu mukararishi oh nukwama Yesu Yesu bambambikwe mubayakiri shisha maraso nsiyuko naje ino sahora mbiri mbikorukundu ndakwamamaza Yesu choko mukwano wa Mukama Yesu tewali asinga okukwenkana kusinga enjuba kusinga omwezi namugeena kutukayo choko mukwano wa Mukama Yesu tewali asinga okukwenkana kusinga enjuba kusinga omwezi namugeena kutukayo choko mukwano wa Mukama Yesu tewali asinga okukwenkana kusinga enjuba kusinga omwezi namugeena kutukayo choko mukwano wa Mukama Yesu tewali asinga kusinga enjuba okusinga omwezi namugeena kutukayo watumye Yesu samisi yacu umushatu nawichangazi watumye sama Hallelujah! Hallelujah! Isiyo guhinduka abantu bo guhinduka ariko Yesu ntahinduka yanyarungize siko izohora bakundwa siko bizohora bakundwa kubw'Imana y'abarepantase birahindutse kubw'Imana y'abarepantase birahindutse siko bizohora bakundwa siko bizohora bakundwa kubw'Imana y'abarepantase birahindutse kubw'Imana y'abarepantase birahindutse naho mubona uyu munsi imbaho naho mubona uyu munsi atari etaje siko bizohora bakundwa siko bizohora yo birahindutse umva siko bizohora bakundwa siko bizohora
uyu munsi mukotesheje naho mubona ukwezi bazobishyuza ariko siko bizohora bakundwa siko bizohora muzogura hanyu siko bizohora bakundwa siko bizohora muzogura hanyu abantu kugira bemere ko umuntu yavugishijwe ngo nukagira gutya cyangwa ngo avuge indimi, ntabwo mpinza abagira gutya, sinampinza n'abavuga indimi, ariko hari n'abahanura mu ndirimbo. Turi mu kwezi kwa mbere kwa 2020, birasobanura ngo 2020 ntibyaciyemwo, ariko 2020 ni amahirwe ya kabiri ku muntu yicaye hano. Ni amahirwe ya kabiri kuri repentance, ni n'amahirwe ya kabiri ku murepentance. Ngo uyu mwaka urarangira ikibanza cya repentance cyabonetse. Kuko nimba tugomba gutangira ukwezi kose kwa mbere turi imbere yayo, tutari mu icupa, tutari mu mudiringi, tutari muri karawoke, tukamara ukwezi gutangura umwaka turi imbere, tangarize ko ikintu wicaye imbere zayo uyisaba mu kwa mbere ukayigira iya mbere. Ugafata ukwa mbere ukayigira iya mbere, nayo irakugira uwa mbere. Icyo yari ikeneye kuyigira iya mbere mu kwa mbere ikakugira uwa mbere. Aya mavuta ndumva ari bungurure. Umuntu uri bunkunda abaregeranya amahera y'ibati ripfe karisubizeho, nayo ubundi ndi kumva amavuta gurura hano. Nimba umaze guhagarara kuri runo ruhimbi ntiwuzure mpwemu yera, ntawe uzapfa wuzuye. Tugira gutya, ishengero ryitwa Église de repentance et du repos de Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Iriya a isigura ngo muri Yesu. Ndakivuze. Ndakivuze guys. Ibaze kugira ne ugasoma igifaransa ukamenya n'icyo bisobanura. Oya, Imana irashoboye cyangwa nishoboye? Mu Cyongereza bavuga ngo Church of Repentance on Jesus Christ. Nindya cyangwa se habura kamwe gashiremo Church of repentance and rest in Jesus Christ. Ntarengane pe, ariko Imana irashoboye ntishoboye? Birasabwa ngo ishengero ryo kwihana no kuruhukira muri Yesu. Ntabwo ari ukuruhukira kuri Yesu, ni ukumuruhukiramwo.
iyo abantu kuri Yesu barongera bakaruha. Iyo abantu baruhukiye kuri Yesu barongera bakaruha. Ariko iyo abantu baruhukiye muri Yesu baruhukira rimwe. Meaning what? Iyo baruhukiye kuri Yesu ni inyuma. Iyo baruhukiye muri Yesu ni ndani muri Yesu. Bisobanura ngo iyo abadayimoni bakurebye bakagusanga uri ndani muri Yesu, abadayimoni ntibinjira muri Yesu. Niyo mpamvu yerekwa ry'umushumba ritabemerera kuruhukira kuri Yesu, ahubwo ribemerera kuruhukira muri Yesu. Abantu mwumva mugomba kuruhukira muri Yesu, nimutera haleluya. Ayo madena dahera nuko mwaruhukiye kuri Yesu. Izo ngwara zidakira nuko mwaruhukiye kuri Yesu. Aya masengesho ya kuno kwezi wimuke uve kuri Yesu uje muri Yesu. Iri jambo rirafatika. Ndashimiye Imana yo mw'ijuru inyemereye guhagarara kuri no ruhimbi rwo kwihana no kuruhuka. Nanje narihaye ndumva tamutima nshira urubanza umwanya mpagaze hano, kandi numva nzaja no mwijuru. Ndashimiye ubuyobozi rero bw'ishengero rya Repentance impaye uburenganzira bwo guhagarara kuri runo ruhimbi, kandi nagombe mbabwire ngo munezerwe munishime. Hano hari abavyeyi mufite abana, bafise umuyaye. Uramufise? Sawa. Harya iyo uri kumwe n'umuyaya cyangwa mutari kumwe, ni ryari umwana anywa amata atari mw'amazi? Muri kumwe cyangwa mutari kumwe? Subiza. Ni ryari umwana anywa amata atari mw'amazi muri kumwe n'umuyaya ariko arayamuha cyangwa mutari kumwe? Ngo Sani ibyo namubajije ntiyabyumvise. Nakubajije ngo ni ryari umwana wawe ashobora kunywa amata atari mw'amazi muri kumwe n'umuyaya cyangwa mutari kumwe? Ni ryari? Muri kumwe? Yes. None ni ryari umwana ashobora kunywa amata yose wamusigiye cyangwa akanywa igice muri kumwe cyangwa mutari kumwe? Yes. Muyandi magambo muri kumwe ntabwo ashobora kumuha ibiryo bidahiye cyangwa ngo agabanye ibyo wamuhaye. Nibyo gira umuntu mwicaranye ngo umwana wawe nimba ushaka ko azagira ubuzima bwiza kenshi cyane uzahora umugaburira muri kumwe. None mbabaza abakobwa barera abana ntabwo usanga bafite ibisusu binini gusumba umwana bareze? Ndabikure mu mubiri rero ndabizane mu mpwemu. Igihe cyose muzoterana mu materaniro umushumba wanyu mutari kumwe, ntimuzonezerwe kuko hari ikintu muzoba mubuze kinini cyane. Nubwo atovuga ariko akaba yicaye ahangaha, muzamenye ko nta muntu ushobora kubahereza imyanda ahagaze hano, umushumba ari hano. Rero yicaye ahangaha wowe ubona ari ikintu gisanzwe. Oya, ntabwo gisanzwe. Mbere yuko ufashwa ndi kwigisha ndi hano, mbere yuko ufashwa umanza urebe umushumba wawe ahantu yicaye ko ari gufashwa cyangwa atari gufashwa. Ibyo atakiriye ntubyakire. Sinzi ko ibintu ndiko navuga mu byumba. Ugomba kureba ahantu umushumba yicaye ko ari gufashwa ndi kuvuga. Nimba atari gufashwa
bikagenda neza, reka kwakira ibyo ataciriye. Ako si akantu k'ibanga. Haleluya, haleluya. Nukuvuga ngo inyanga ryose nakorera hano kubera ko muri kumwe, agomba guhita afata mikrofone akavuga ati bane bane, ifi mukuyirya uyiryana n'amagufa cyangwa urayakuramo? Warya amagufa uragira nte? Sawa, mu muceri muryana amabuye cyangwa ibuye urarita? Mbwira umuntu mwicanye rero ati nubwo ahagaze imbere zawe, niwumva ibuye mu muceri uricire. Aka kantu karafadi kandi gafadi. Sawa, abatanzi nabanje nashimira ubuyobozi bw'itorero n'abafatanya kuyobora n'abakirisitu n'abasirikare ba kino gikorwa. Hari abantu bitwa abanyamasengesho mbita abasirikare ni indarangabye. Nabo ndabashimiye, Imana ibaho umugisha, na cameraman nawe Imana iguha umugisha. Nawe Imana iguha umugisha. Namaze igihe na gatoroshi batayindabishaho. Gatoroshi, ariko n'umunsi nkora ubukwe barakamiye, mbona n'uwa gatoroshi araje nawe arakameye. Ndavuga ati kwera Imana ni umugabo. Tugiye rero kuganira ijambo ry'Imana rifise teme ivuga ngo amashuri ane y'Imana. Amashuri angahe? Hari gradienne y'Imana, hari primaire, hari secondaire, hari na kaminuza y'Imana. Uvuge ngo amen. Rero mu bibazo dukunda guhura nabyo muri uno murimo no mwabino bikorwa by'Imana, dukunze guhura n'intambara zikomeye kubera ko tutazi ishure turimwo. Narababwiye ko ijambo ry'Imana rivuga ngo nta buyobozi na bumwe butava hehe? Ku Mana. Ku isi hari amashure. Nagomba mbabwire ngo nubwo Imana yo guhamagara utize, ntabwo ishobora kugukoresha itakwigishije. Kuguhamagara utize ni kimwe, ikosi idakora ntabwo ishobora kugukoresha itakwigishije. Ndabaha urugero. Korari ntimuyifise. Ninde muririmbyi murakira mugahitamo umuha mikrofone ngo aririmbishe? Hari uhari? Mubanza mukamwigisha uburyo bantona n'uburyo binjiza. Gira umuntu mwikiranye ngo rero nimba waratanguye gukora utariga, banza parika akazi, subira ambara uniforme. Haleluya. Dusome rero Luka igice cya mbere umurongo wa 80. Luka ntango yagufashwa kare, ntango yagufashwa numva ibi bintu bidasanzwe. Ni umurongo umwe gusa, ntabwo urenga, ni umurongo umwe. Kandi nasanze gusoma imirongo myinshi ya Bibiliya ntabwo ari abakirisitu bumva. Icya kabiri, umuti uvura si mwinshi, ahubwo havura umuti uhwanye n'indwara umuntu agwaye. Umuntu nimba afise inzara ukamuha kinini arapfa. Si? Umuti w'inzara ni ibiryo. Umurongo wa 80 havuga ngo iki? Mwari havuga gute? Dusomera bazanya Android. Tuvuge ngo amen. Soma twumve. Ni umurongo umwe gusa, ntugereke. Umurongo umwe igice cya mbere umurongo wa 80. Nyamwana arakura, nyamwana arakura ni garadienne. agwiza inkomezi z'umutima, agwiza inkomezi z'umutima. Iyo ni primaire. aba mu bugaragwa kugeza umunsi yerekewe kwa Bisirayeli.
aba mu bugaragwa ni sogonderi. Umunsi yerekewe mw'Abisirayeli ni kaminuza. Urumva itagizwe n'amajambo ane umurongo umwe. Nyamwana arakura garadiyene, agwiza inkomezi z'umutima pirimeri, aguma mu bugaragwa sogonderi, kugeza umunsi yerekewemwo Abisirayeli kaminuza. Reka nibariza abantu bize ayarenga yanje, hajya diplome ya humanite na kino gihugu hari imbaraga ifise ariko kaminuza iba yisononoye, siko bimeze. Oche, twagiye rero, ndashaka kubigisha garadiyene y'Imana muri kano kanya, mbereke ukuntu imeze. Garadiyene y'iki? Y'Imana. Nyamwana arakura. Uyu mwana tubanza tumenye ngo uyu mwana ninde, yabyawe nande, mu buhe buryo? Uyu mwana yabyawe n'umugabo bita Zakariya, amubyarana n'uwo bita Elisabeti mwene wabo na Mariya. Umunsi Elisabeti asaminda, marayika yari yagendeye umugabo bita Zakariya, aramubwira ko umugore wiwe agiye gutwara inda, akazayibyaramwo umwana w'umuhungu, akazitwa Yohana. Uyu Zakariya yarashaje cyane, yarafise imyaka irengeye kubyara. Aravuga ngo ibi bintu ntabwo bishoboka, arabipinga. Arangije kubipinga, marayika ahita aramubwira ngo yewe Zakariya, kuhaririye n'umwuka w'Imana, uhereye aka kanya tubivuganye ubaye ikiragi, uzongera kuvuga ari uko umwana yabayeho, kandi ntuzovuga avutse, uzovuga ugomba kumwita izina. Zakariya ahita bikiragi. Arangije marayika Gaburiyeli ahita ava kwa Zakariya, apresimu agenda kumwigeme Mariya, aramubwira ngo humura wewe Mariya, warashimwe n'Imana, ugiye gutwara inda, uzayibyaramwo umwana w'umuhungu, azitwa Yesu. Niwe azaba mukuru, ibitugu bye biriho ingoma. Yosefu nako Mariya abaza marayika ati, bizashoboka gute ko ntari bumenye umugabo? Mariya yari umukobwa witwaye neza, atazi na bizu ya hano ku itama cyangwa yo ku kuboko. Byaramutangaje kumva ko azabyara n'umufiyanse wiwe Yosefu ataranamusoma. Mariya akishidikanya, marayika aramubwira ngo umwuka w'Uwiteka Imana azakuzaho, ubushobozi bw'ishobora byose buzokumanukira, ngo mbere na murumuna wawe Elisabeti afise inda mu butamakazi bwiwe. Aramubwira ngo uyu munsi tuvukana, inda yiwe imaze amezi 6. Bisobanurwa ngo yamuhaye ibimenyetso. Mariya arapfukama aravuga ngo jewe ndi umusabyi w'Uwiteka, nibibe nk'uko ambwiye. Noneho murebe itandukaniro rya Zakariya usabye ikimenyetso cy'ukuntu yobyara ashaje, bimuvira nk'igihano cyo kuba ikiragi amezi 9. Mariya asabye ikimenyetso, aragihawe, kandi yasabye ikimenyetso gisa n'icyo Zakariya asabye. Mwumve icyatumye Zakariya hanwa bitandukanye n'ivya Mariya. Mariya yarazi ko atarabonana n'umugabo, ataranasomana n'umugabo,
ariko uburyo Zakariya marayika mubwiye yari asanzwe abukoresha, ariko akabukoresha atacyo yavuganye n'Imana. Zakariya yazize rero ko ibyo marayika mubwiye bigomba gusohora biciye mu buryo asanzwe akora. Mariya wahabwa ikimenyetso, marayika ashingiye yuko Mariya bajije ngo jewe sinzi cyitwa umugabo, ariko Zakariya we yarazi cyitwa umugore. Sinzi ko hari abantu turi kumwe. Noneho arangije, hari umunsi mukuru duhimbaza wa Noheli w'ivuka. Ubundi Yesu arushanya amezi 6 nande na Yohana. Rero anniversaire ya Yesu tubirebye turasanga iri mu kwa 3, ariko tutazi itariki. Yamugendeye mu kwa 6, hanyuma mu kwa 6 Mariya basamye inda, Yohani imaze 6, mu 7, mu 8, mu 9, mu 10, mu 12, kwa mbere, kwa 2, kwa 3, samezi 9. Haleluya, tuhimana icyubahiro. Ntabwo rero ari ibyo nje kwigisha, ahubwo nje kwigisha ivu nako ishure rya garadiyene y'Imana riteye gutya rero. Ndayivuga mu Kirundi, mu mubiri ndayivuga no mu mwuka. Garadiyene y'Imana nako y'umubiri, iyo umwana agiye muri garadiyene, Yesu nashimwe, bamuhamakaye ngahe? Bamuhamakaye imwe. Iyi kaye imwe mu kuyandikako, ayandikako ahereye ku ntango, ntaca hagati cyangwa ngo aje impera. Hose agirane none arakubitwa cyangwa ntakubitwa? Ntabwo akubitwa. Ariko mbere yuko aje muri garadiyene, mbibutse ko mbaza mama, uyu mwana no wawe sawa, ufise inka zingahe? Nta nizo wigeze? Ufise inka 100 zikamwa, wari kumuhera ku mata? Wari kumuhera ku mata? Kubera iki ku mata? Kandi inka zawe ziriko zirakamirwa abana b'abana. Kubera atari gira umuntu mwicaranye tereka gutangurira ku mata, ntabwo haragera. Estoma y'uno mwana ntabwo iragera kwakira amata. Kubera iki? Ntabwo yamumerera na, siko bimeze. Uzarebe umwana avutse akavuka nyina, hari abana bavuka nyina gapfa akivuka. Uyu mwana ntiyemerewe gutungwa n'amata y'inka. Mbibutse rero, none uyu mwana ubuzima bwiwe ari konka umuntu cyangwa ari konka igikoko? Ari konka igikoko. Bisobanura ngo uyu mwana nakurana umutima atari mwiza, ntabwo ari we ari gukurana umutima w'icyo yonse. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ababyeyi batonsa abana bababyaye motive ngo bari busy n'akazi. Ingaruka zabo, abana ntabwo bakunda ababyeyi, ntibakunda ababyeyi. Urukundo rw'umubyeyi n'umwana ruri hano ku ibere. Iyo umwosa akureba, umwosa umutwengera, ukamwosa kureba, mukarebana. Bisobanura iki? Agenda kurareba icyatumye akura n'uwabigizemo uruhare. Cyane cyane 90% umwana yonsa umubyeyi amezi yose, nako imyaka itegekanijwe abaganga bavuga. Nimba ari umuhungu, kugira ngo azarongore bizamutwara imbaraga nyinshi, kuko niyo aterese umukobwa abanza kuza guhanuza nyina ngo nemere cyangwa ndeke. Nyina yamubwira ngo reka,
agahita areka yanamutwara. Kenshi cyane umusore arashobora kuyoberwa ko yarongoye akaza ajya kwa nyina agataha muhira ntarye. Abakunda nyina cyane kubera iki? Yaramwose bihagije, mba yanunuje nyina, urukundo ruri muri nyina aragwicomeka. Niyo mpamvu umukirisitu yanunuje amavuta y'umushumba kugira uzamumukura kuramusatura. Ariko ndivuge cyangwa mbiceceke? Nta muntu ari gufashwa ngo atere haleluya. Umwana re iyo ageze umwana atangura kunywa amazi mu mezi angahe? 6. N'ikindi kintu gisubirira amata agifata mu mezi angahe? 6. None mwana mezi 6 mbabaza ko yavutse aya mazi ari kunywa kwagira pipi avahe? Nukuvuga ngo amaberebere yonka nyine aravanze n'amazi. First of all, arimwo 3 sortes d'aliments. Mbigisha na biology. Arimwo 3 sortes d'aliments. Harimo un aliment qui réfort, n'est-ce pas? Harimo un aliment qui fait grandir et un aliment qui protège des maladies. C'est pour dire que gira umuntu mwicaterega twari dusobanye, uyu mugabo tumaze kumwakira aradusobanura, ariko ubundi twari ibintu by'ibisobangane. Rero umubyeyi yabyaye, impamvu aguma yisabisha twa tuntu tutwamwa, kisabisha twa tuntu tw'udusupu, akisabisha twa tundi twose muzi, ntabwo aba ari we, ahubwo aba ari karaka ibyo ari bugaburire wa mwana ataragera kubihabwa bimeze kumwe mu bifata. Aba ari karabyakira kugira ngo abanza binyuze mu ruganda bigomba guhingurirwamo, umwana akabyakira bihinguwe. Niyo mpamvu asohora nk'ibyo ababiriye atabiriye ariko byanyuze mu bundi buryo. Haleluya. Nanjye ubwanjye ndi kwigisha ndi gufashwa. Noneho mumbe igitangaje, umwana muri ano mezi 6 aba amaze gutwagwa ku rucanco kangahe? 4. Ni 4. Ego. Imba bagutwaye 3 barakwivye rimwe. Niyo mpamvu ubona uri magoyaje. None se uyu mwana bamutwara kumucandagisha abarwayi? Ntabwo abarwayi. None bamucandagisha iki ko atarwaye? Nuko bamukingira iki? Hari ingwara baba bazi zizamufata mu gihe adakingiwe, ntazaba afise. Muyandi nuko zimukingira mu gihe zitaraza zizoza gizene akingiwe. Ni ibihe bimenyetso bibiri bigaragaza umwana atakingiwe? Icyambere, ahishira imishatsi ukibaza ngo ni umuzungu kandi ari umurundi, iyo ni kwaje. Kabiri, abyimba inda ukibaza ngo yanyoye za musiteri atana fantaranyo, izi ni inzoka zaturutse mu kudacandaba. Mwumve rero,
hari abana benshi batemera gucandagwa, bagendana uburwayi bwaturutse hanze. Ubwo burwayi bwaturutse hanze burabafata, ubu bagendana za kwashi zo mu mpemu, bakagendana inzoka zo mu mpemu. Kandi aba barwayi bakwashi bo mu mpemu, iyo baje gusengerwa baravuna, kubera kugira ngo uzasokoremwo indwara zaturutse kudacandarwa bitwara imbaraga nyinshi abaganga. Bwira umuntu mwicaranye ngo nushaka niwemere ucandagwe hano, kuko hariya hanze hari indwara z'ibyaduka kwashi zagufata. Hari uwo bakoma hano ngo jewe emera ucandagwe. Abana benshi batariho urucanja, kandi nagombe ndabibutse ko umwana yacandazwe niyo umurebye ku kuboko aba afise ikimenyetso cy'uko yagize yacandazwe. N'umwana yacandazwa ahangaha, uburyo avuga n'uburyo yambara aba ariho ikimenyetso ko ari umurepantase. Bwira umuntu mwicati ntuze wirirwa wiperezana. Uburyo uvuga nuko wambara nuko wisiga bizakugaragaza ko uri umurepantase. Uburyo uvuga n'uburyo wambara n'uburyo wisiga n'uburyo ukanura n'uburyo uganira, haleluya, bizakugaragaza ko uri murepantase, ata muntu wiriwe uriperezana. Haleluya. Gira umuntu mwicaye tigabanya kwiperezanta, repantase izaguperezana. Haleluya. Haleluya. N'ayo mezi atandatu umwana bamuhiki, oya hari ikindi kintu bamuhindurira, baramuha y'amazi bagahita bamuhana n'ikintu bita utwamwa twa duhwi, sibyo? Bakamucangira n'ututunda n'uducungu. Kuki batamuha ubuyi? Ntaba gira umuntu mwicati nimutaragera ku buyi buranywa buretse. Kandi umwana iyo ageze, haleluya, iyo ageze guhabwa ikintu bita bya byamwa, iyo ageze guhabwa bya byamwa umwana bakanura. Nibyo cyangwa se abagize nte muri kwagukanura rero abamaze kumenya abantu baba muri iyo nzu bose. Iyo ageze guhabwa ibyamwa abamaze kumenya abantu bose baba muri iyo nzu. Nibyo cyangwa se ubu hari umukirisitu usengera hano uhamaze n'igihe ataza abakirisitu basengera hano n'uwasibye atobimenye. Umwana amaze guhabwa ibyamwa abaza abantu baba mu nzu iwabo, ku buryo haleluya hinjiye umuntu atari uwaho ahita arira. Ikirere gihita gihinduka, surire ihita ihinduka. Mu mezi indwi bahita bamukorera akantu bita ikirayi, bakagifyonda bagikuyeho ibishishwa. Mbabaza harajamo amavuta, barashamo igitunguru, baraza umuntu mwicete none igitunguru uri kugishakira iki kandi hataragera? Noneho una mwana ni igituma batamuhereza amavuta. Nukuba niba mushiriramo amavuta ibi bintu bigomba kumuhinduka. Duhe Imana icyubahiro.
ndaza kugera ahantu mu byumva neza, hano ntimurabyumva. Iyo umwana ageze mu mezi 8, amezi angahe? 8. Hajya umwana aba yavura ntaba yavura? Aba sawa. Iyi ni taci, si taci? Irameneka ntimeneka? Ni ukuvuga ngo iyo ushize ikintu hariya, arikagirane, arikaja hehe? Iyo taci iri none, iyi taci urabona hari umutekano ifise? Uyu muntu ariko araza kuyitora arazi cyari cyo? Uyu muntu ariko araza kuyitora arazi beyi yayo? Oya, uyu mwana nayimena barayimurihisha, baramukubita. Ni yawe urayigumizaho ngaho? Arayigumizaho? Aragize nte? Ayitoye kubera ntayimene, kuko ntazi beyi yayo kandi ntazi n'agaciro kayo. Ntibari bumukubite, ntibari bunayimurihisha. Nibyo shankwe sibi? Bwira umuntu mwicaranye ngo ibintu batarakwereka muri repentance si uko badashaka kubikwereka, ntiharagera kubibona. Nibyo batarakwemerera gukora si uko badashaka kubikora, ahubwo ntiharagera base ko hari ibyo wamena kubera ko utazi beyi yabyo. Nturi bukubitwe, ntibari no bukurihisha. Imirimo yo gukora hano muri repentance ni myinshi. Uwo bataraguha si uko batabishaka, bari kukurera kugira ugere igihe utakikuba hasi. Haleluya. Gira umuntu mwicara ati va kwavura gihe uzatamba kuzahabwa imirimo y'abatambuka. Duhimana cyubahi. Reka mbaho urugero rufatika. Uba amateraniro yarangiye ari ku cyumweru, bandika urukaratasi ruvuga ngo abadiyakoni, abakuru b'amakomite mugirente musigara, abandi mugirente mutahe. Abandi mugirente mutahe. Iyo mugarutse bahita bababwira ibyo bize igihe basigara, ariko bababwira ibikenewe ko mwumva, ibidakenewe bibagumamwo. Mbwirira umuntu mwicaranye ati hari ibyo batakubwira, rero abantu amatwi yabo yakomeye. Ufashwa? Twakomeje. Iyo umwana ageze mu mezi 10, angahe? 10, abatanguye kudafata ahantu gutya,
amenya ahandi. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo haleluya. Tuvuge ngo ina. Ngwino aha. Iyo umwana kwiga amezi 12 umwaka